Aikari a Kitengela kaunti-ini ya Kajiado ni matetete ni barabara imwe tauni ino iria irahũthĩrire mũigana wa ciringi mirioni 40 na gwakwo kwa ihinda rĩa mĩeri 3 no rĩu ina marima na ningĩ ndĩkĩrirwo mĩtaro ya gũthereria maĩ. Barabara ino rĩu nĩ ĩtuĩkĩte ihĩngĩca kũrĩ atwarithia a bodaboda oro hamwe na athii na arwaru arĩa mathiaga kwamũkĩra ũtungata wa thibitarĩ wa Kitengela, ona thengia wa thirikari ya kaunti kuga atĩ waki wa bara ino nĩ ũrĩkĩte. Tunaona hii barabara ya kwenda hapa hospitali ilikuwa itengenezwe iende round hapa kwa hospitali, lakini wamemalizia tu hapa, lami imefika tu hapa, walikuja siku kadhaa wakaweka lami na wakaenda. Sasa hata ishaharibika na haijamalizika kujengwa. Sasa tulikuwa tunaonelea at least wangemalizia waweke lami na ile pande hospitali tungefurahia zaidi. Sababu hapa ambulance wa mama wako wajawazito hapa inakuwa shida tu kupita, kinyesha shida inakuwa zaidi kabisa. Rĩu aikari nĩ moigĩte ona thutha wa gũtabania mũrũrũngano wĩgiĩ barabara ĩno gwakwo ũrĩa ĩtagĩrĩire nĩ matetetie rũhonge rũrĩa rũrũgamĩrĩire waki wa barabara ĩno thĩinĩ wa kaunti ĩno. Iliwekwa ramu juzi, lakini vile ambayo iliwekwa imetokana yote. Kutoka hapo hii barabara iko na mashimo, hata kuendesha pikipiki au gari inatusumbua tu. Tunaomba serikali tusaidie, kwa sababu hili tumeona hii contract walipeana hapa ni watu ambao hawajui sijui contract au nini. Kwa sababu hii barabara ukiangalia, hata wewe ukiangalia mwesetu, hiyo barabara sio ya ukweli. Oho, MCA wa itora rĩrĩ Francis Kaesha nĩ oigĩte nĩ makanjĩte kandarathi ya waki wa bara ĩno na kuga wĩra wa waki wa bara ĩno ũkũheo mwene kandarathi ũngĩ. Alipofanya kazi ilionekana hakufanya kazi mzuri, na tukakuja pale pamoja na engineer pamoja na waziri, na nafikiria nikiongea hapa nataka kusema kwamba alikuwa terminated. So nafikiria executive wana mpango ya kutafutia contractor mwingine ili wamupatie sehemu ambayo ilibakia, kwa sababu hiyo sehemu ya hospitali ni mbaya sana. Igeria ritũ rĩa kwaranĩria na minista wa barabara wa kaunti ĩno Alex Kiloua nĩ rĩringire ihiga na gũgatuĩka arĩa marehaga indo cia mĩako nĩ matetete na kuga matiamũkĩrĩte mĩcara yao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.